Ke HYC Southwest Khasi Hills District ko majulia malagasnem ha kalai poterek jong ubnai naiwing rengkat ke jingi trilang berkofis jong ke Deputy Commissioner ke District Southwest Khasi Hills. Kala Rakhe ke Lyngkhuh Sngap besispa nyopu snem jong Syiem Sngap Syiem. Hagani Sngi baro ki office sarkar ki bank ki college per kiwe ki lakhang kerdap lot hagani ke district kum kadak jengkan mau buram yunu Syiem bakrau jong ke hima maharam. Layo ruban penlong ya kejing Rakhe kan mau buram ya Sngap Syiem haumat sa kan mau ju ha circuit house hamo kerwat. Hagani kesi kan mau buram ya Syiem le don langru uba renik ton lengdok tongkar MLA kan mau kerwat upa iem Nyandro Syiem yong ikongsi khar kongor ibdei Deputy Commissioner ke District Southwest Khasi Hills uba don boklang lengdok Vice President ke HYC bat kiwe. Hagani kesngi shuaban penlong ya kejingelang ha multi-purpose DC office mau kerwat layo shwa ya kejing ibu sentiau ha umat sakan mau jong Syiem Sngap Sing ha circuit house lat lausang. Hagani kesngi ka KSU Southwest Khasi Hills District ru klar ke kerpang ya kesngi ha ka bagalalit benbu sentiau ha umat sakan mau jong Sngap Sing Syiem ha kasnong mau tengam hagani ke District Southwest Khasi Hills. Bala penlong ya kejingelang belengkot bala penyat ya kejingelang dau plus bor kerjaan finance secretary ke KSU mau kerbat circle baliau jingkran no samla shining star lengdo presiden ke KSU Sngap Syiem college unit no menteri jong kesnong mau tengam bat kiwe karena ngadan perkat ya kejikau dulu Syiem kabal penlong ya ni benda hadul dengan spaksna dengan mau keten dulu nak mau keten mau im kagatan sakana tulis Syiem Sngap Sing ulah penlong ya ni kapal hajo nama di seluruh penlong ya ni bahkan im kagatan bahkan sakana I bless you ya ka Sngap Sing Syiem college kibala ser ya ka college ban persana yo Syiem ban kenal ya ka bahkan bahkan college kan ye ka kerten di Sngap Sing Syiem on ya kenal paten lagi kong bukti jom kene ka district ni bahaway jom kari ka tengah boleh hidup yang dinamakan berseni ke college hak kerja jauh